Ya está grabando, ¿no? Ah, sí, ahora sí, páralo. ¿Está grabando? Vámonos, venga, empieza a Vamos, Rajoy. Ya está. Ya está grabando. Muchos curuxas, sapos e bruxas, demostrasnos e diaños, espíritos das nevadas veigas, corvos, pitingas e meigas, feitizos das menciñeiras, pobres cañotas furadas, fogar dos vermes e alimañas, lume dos santos, das santas compañas, mal de ollo, negros meigallos, hostia, hostia. Ay, por favor. No lo pone. Y ahora sí que huele a pelo quemado. ¡Dios mío! Mal de ollo, negros meigallos, cheiro de mortos, tronos e rayos, ou veo do can, pregón da morte, cousiño de sátiro e Pedro Coelho, pecadora viúva da mala muller casada cun home vello, averno de Satán e Belcebú, lume dos cadáveres ardentes, corpos mutilados dos indecentes, peidos dos infernales cus, muxido do mar embravecido, barriga inútil da muller solteira, falar dos gatos que andan a xaneira, con este fol levantarei as chamas deste lume que asemella do inferno, e foxirán as bruxas a cabalo das súas escobas, índose bañar na praia das arcas gordas. Oíde, oído, ruxidos que dan as que non poden deixar de queimarse no agua ardente, quedando así purificadas, e cando este brebaxe baixe polas nosas gorxas, quedaremos libres dos males da nosa alma, e de todo embruxamento. Forzas do ar, terra, mar e lume, a vos fago esta chamada. Se é verdade que tendes máis poder que a mala xente, e aquí agora, facede que os espíritos dos amigos que están fora participen con nós desta queimada. ¡Ole! Venga, quitar los tojos que me voy a tirar de cabeza. Dice amén. Amén. Bravo, bravo, bravo. Muchas gracias. Oye, eso de hostia está incluido en el... Me cago en la puta.